Selam. Biz geçen derslerimizle ben, sen, ben yapıyorum, olmaz, teşekkür ederim, kahve, bu değil ki gibi sözleri öğrenmiştik. Biz ötkөн sabakta salamdашууну үйрөнгөнбүз. Андан кийинки сабактарда мен, сен деген сөздөрдү үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабакта өтүлүүчү тема бул кандайсың дегенди кененирээк сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Кандайсың, иштериң кандай деген түркчө насылсың, насыл gidiyor. Жаман эмес, fena değil, fena değil. Anca emez, iyi değilim, iyi değilim. Жакшы калыңыз, hoşça kalın, hoşça kalın. Пока, güle güle, görüşkөнчө, görüşürüz. Эч нерсе эмес, rica ederim, rica ederim. Сураныч, lütfen, geçiresiz, affedersiniz, affedersiniz. Geçiresiz, saat kança boldu? Affedersiniz, saat kaç? Affedersiniz, saat kaç? Geçirip koy. Özür dilerim. Özür dilerim. Problema yok. Net problem degende. Sorun değil. Sorun değil. Ушул транскрипцияларды окуу оңой эле болот. Анткени кыргыз алфавитинде эле жазылды. Орусча, кыргызча алфавитти баарыбыз эле окуй алабыз. Ушул нерсени да копировать этип алып, телефонуңуздарга сактап коюп үйрөнсөңүздөр болот. Кийинки сабакта жолугушканча жакшы сак саламатта туруңуздар.